Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov 17 Agustus merilis. Di Soledar, selama perekrutan Brigade Serangan Gunung ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina, lebih dari sepertiga warga yang dimobilisasi meninggalkan unit mereka sendiri, berangkat ke tujuan yang tidak diketahui. Kekuatan personel brigade tetap di bawah 50% karena kerugian besar. Karena kerugian besar dan kekurangan amunisi, lebih dari setengah prajurit batalion ketiga dari Brigade Mekanik ke-66 Ukraina secara diam-diam meninggalkan posisi tempur mereka dan meninggalkan area operasi tempur dekat Marinka di Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konashenkov. Secara total, 267 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1.747 kendaraan udara tak berawak, 365 sistem rudal anti pesawat, 4.334 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 799 sistem peluncuran roket ganda, 3.310 artileri dan mortir lapangan, serta 4.922 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 200 tentara Federasi Rusia di Alemir dalam 24 jam terakhir. Total 44.100 tentara Rusia tewas sejak awal konflik hingga hari ke-167. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menebar optimisme pasukannya akan mengusir penjajah Rusia dengan bantuan dan solidaritas internasional. Мене звати Гончаренко Вадим, я командир першої роти 69-го окремого стрілецького батальйону. За моєю спиною хлопці з моєї роти, окремий кулеметний взвод ДШК, хлопці з другої роти. Це ті, що зараз знаходяться тут. Інша частина хлопців знаходяться, на превеликий жаль, на позиції. Це відеозвернення для всіх небайдужих, хто може зрозуміти нашу позицію, нашу ситуацію і взагалі, як воно все було насправді. Наш бат комплектувався 2 місяці. Далі 2 тижні у нас була підготовка, і нас завели на позицію в Мар'їнку. По штатці у кулеметників повинні були бути ДШК, у мінометників – міномети, у туристів – корсари, у ПЗРКшників – відповідна зброя, типу стріла. З цього всього ми не отримали ж нічого.